Retired warrant officer Cyprian Bakandemo w'emyaka 85 n'omwe abantu yesasiza kahayo obuhwezi okurwanisa akakoko ka coronavirus. Omuguruso ogwo bwahati taine maana hakuba karwara endwara y'okutetema bitahire y'emitwaro 2 obwagumize ngu nasasa bwihanga rye. November auje kutereza emitwaro 2 nitujakira mazima webale tuende kusimba munonga konkwediyo n'abandi bantu abaje kutereza ki akasente so akachikwaza kustamba kagabe ibintu karebe atiya akasente ketwine akachitwaza kugura ki akayamba abantu. Umugandi omushubuzi imembare bakina wa residentane mwene chweka zo buhunga kugabira abantu abari kubo mu town yambarra kandi azikwasiza bakachiko ka task force. Tuwena omunsomo okushemerwa ari ibintu byoshemerwa nokora ecyo kubanza no tukakunda rahanga cyakabiro kuyamba boro abakene n'inshobero ogwazirengwa hurire yakwatwa aho imbereza abantu bari kurabamo benje bagumize ngo tubine cyo kurya konka abantu abinjabe abarukumunonga n'abaryo mutawuni abantu abaryo mbyaro bereze bine bikuya byabo muntu kandi nangu bono bakumanya ahi baratware byo kurya ebi ite twabahereza muntu nangu bakorese obukugu bwabo ibyo kuya bitware ombantu benyini abakumanya abo abantu nabone batera hesumu. Abashomire Ntare School nabo barkwegitiro mu kibina cya Ntare School Old Boys Association nabo bekoziremo umurimo ba leta kire 35 zo buhunga kwirukangira batine cyo kurya. Magirizeho baronde sente twaronda ubuhunga bushika tanizi 3 izo kilograms ze kwenda kufika 10 tanizi 3 ndicweka ngatusima nnyo abantu abatwetolodde mu Kajogo byafuna Ntare seo tujjukira ebiseera ebyo bwe twali kusomera Ntare. Aba bantu batuyisa bulungi nnyo twalyangayo special meal ne tulabira ezi filimu jali mikwano gyaffe. Ndi Stuart Twino Mujuni, Hweza Wilfred na Adolf Ayoreka.